nekhwe. Malibonge igama lenkosi. Unalento kubantu ababizwa ngegama lakhe afuna bahlale kuye ngayo, nafuna ukubabona befulfilla into abavumelene naye ngayo uThixo. Basebeyiphula ke into akade bevumelene nayo noThixo ngayo, bakhonza abanye uNkulunkulu. Even the era of King Saul, lithi iBhayibheli lenkosi lena yatshata amakhosikazi kwabezizwe, yatshata more than 600 yabafazi. Kuthiwa abafazi bakhe bamenza wakhonza oThixo bakumezizwe zabo. Kuthiwa each and every nation athathe kuye umfazi. Ubehamba uSaul ayokwenza isibingelelo, uSolomon ubehamba ayokwenza isibingelelo. So Thixo, the foreign gods, not the true God, the God of Jacob, kodwa esenza isibingelelo. So Thixo bofika. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Wathethela izimiso zenkosi, wakhonza ke aboThixo kanti uxabana noNkulunkulu. Listen to this. A pastor or a leader is powerful. Inamandla wokujika isizwe. U-Israel of that time ubengena choice ngoba inkosi yabo uSolomon beseyitenxile. Itenxele koNkulunkulu abangendawo. Yabanga isizwe kade sikhokhela naso saba under ikhese ngoba inkokhele bakhokhelayo iphahlwe ikhese. Nabantu kade bemlandela abalandelwa isiqalekiso. It is so important to be led by a leader who understands the covenant of God. What God says. Malibongi kama lenkosi. In the book of Hebrews, the Bible says, izinkokheli siyawupanishwa ngokugqithisile kunabalandeli bazo. Why? Abalandeli bazo bayalandela, kodwa umuntu othwala imandate, whether it is right or it is wrong, it is a leader of the followers. That is why the leader must take a great punishment. Hallelujah. Kabanjalo ke kuSolomon wathatha a great punishment. IBhayibheli lithi after yena kwangena his son ekuthiwa nguJerowabi, kuthiwa kwase kungena uJerowabi kanti uSolomon sesekele. He has laid a foundation yokukhonzwa koNkulunkulu abangendawo. Kuthi uJerowabi waba-doubled than uyise wakhe. Wabathonsela koNkulunkulu bokufika. Bakhonza labo nkulunkulu, bakhonza inyoka, bakhonza amahobe, bakhonza ilwane, basuka kuJehova ophilileyo. Glory to Jesus. Yasithi covenant uThixo akatayenza kwaba yinto yokuhlala nje, into evelulese. uJehova esulwini wahlala phansi njengoba wenza ngesikhathi seGenesis. Wasethi makuhlalwe phansi kwenza umuntu ngokufana naye. Glory to Jesus. Esetha abantu mabamfuse uthangatha ngabona ukuba icovenant abantu bayitenxesha. Wabuyela kwi-drawing room, wabuyela kwi-boardroom, kwahlala uJehova uyise, uJehova unyana, uJehova umoyingcwele. Basebethu mabejonga uIsrayeli akade bemkhethile, babona ukuba laba bantu balimele, abasekho on the right track, kodwa balandela enye into uThixo angajongo ngayo. Wasethi uNkulunkulu icovenant akade ndiyenzile sayilimele ngoba abantu balimele. Asibuyeleni kwi-drawing room siyoqala phansi sakhe enye into esiyakhela enye generation.
Shout, I'm that generation. I am that generation. Shana Mahaya. Ulabasara. Uyasonja asithine uma siyamasi uyasonja asithine uma lusu Siyahamba into efanele niyibambe. uThixo uyalahla madoda, andiphinde kanjena. uThixo uyalahla, uThixo uyalahla, uThixo uyalahla, uThixo uyalahla. Kukhona abantu abake bathi uma besebenzisa igrace bayisebenzisa igrace as if uThixo akalahla. uThixo uyalahla, uThixo uyalahla, uThixo uyalahla, uThixo uyalahla. uNkulunkulu into emenza lahle uma izwi lakhe lithe alagcinwa uyasuka kwabo bantu abo ayokhangela. Ma uyifunda iBhayibhile from the Genesis uThixo elahla agcina abagcina izwi lakhe. uAdam walahlwa ngoba kaligcina ngizwi lakhe. Haleluya. uHem unyana kaNowa walahlwa ngoba kaligcinanga izwi lakhe. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngesikhathi sikaMoses, uMoses waseba nabantu ekuthiwa nguMiriam kanye noAaron. Ngelinye ilanga kuthi uMiriam bambitreya, bangathi bangaqeda ukumbitreya. uNkulunkulu wabadedela. uNkulunkulu abantu abalahla izwi lakhe uyabadedela. Abayeke ngoba into enza ubuhlobo noNkulunkulu akusiyona enye into, izwi lakhe. Ubeke lona lagcinwa izwi lakhe noma abantu bangangegcini, kodwa izwi lakhe uma lingase ligcineke uNkulunkulu nawe uzogcina ngoba into agcina yona lizwi lakhe uSomandla. Ilona alilondolozayo, ilona alinakayo, ilona athanda lona. Ngibonga igama lenkosi. Kanti-ke uIsrayeli ngesikhathi ekhethwe eGibhithe, ngoba abantu banayo lento yokulibala, very soft mntanami, banayo lento yokulibala. Abantu bathi bekhitshiwe benzelwe into eyimangalisayo kodwa babuye balibale. And into ebuhlungu kaThixo akadisappointwa uNkulunkulu ngabantu angakhangelula isandla kubo. Abantu abavama ukuvisa uThixo kabuhlungu ngabantu ebeke walula isandla ebomini babo, ngabantu ebeke wasimbula wasiveza uNkulunkulu ebomini babo. Glory to Jesus. Laba bantu abamlahla bakhitshwe eGibhithe, kwathi ulwandle lubomvu livalile, uJehova wabavulela. Bake bathi belambile wathethela imana badla. Bake bathi befuna inyama wathethela intaka wabaxhelela uJehova. Glory to Jesus. Bake bathi benxaniwe uNkulunkulu wabanika amanzi aphuma edwaleni. Bayalibala abantu abake bavinceba kaNkulunkulu. Akhohlwa abantu abake bataste ukulunga kukaJehova. Bathi uNkulunkulu elunge kangaka, uxa kuba yini ebenza bamphoxe kangaka. Athi uNkulunkulu elunge kangaka ebomini babo. Umangale yini lento bemchiphela esimdaka kanjena. Ubeke walunga uNkulunkulu.
ubeke waba muhle uThixo. Ingakho abantu abayazi ukuthi bavelaphi naye futhi bayaphi naye, nanoma kuvelana endleleni babanendethi when I remember into ayenza izosha andinarizini yakumjikela namhlanje. Izinto zingabasawa namhlanje, kodwa uma nikhumbula laba bantu bakwa-Israyeli laba kuke kwashimana, yasithi uma isha imana bayibamba bayisha, kodwa kwathi uma idithi qathatha baswakala bethi what is it? Glory to Jesus. Kanti ke igama elithi mana litsho what is it? Abantu abake bataste what is it? Kube ibona abaphika uNkulunkulu, abantu abake bablesswa ke what is it? Kube ibona abalimaza uThixo, abantu abanyundulwe emanyaleni, kube ibona abaphoxa uNkulunkulu, abantu abathululwe esimangeni sikamthunzi, kube ibona abaphoxa uNkulunkulu, abantu abashangulwa kwimimoya, kube ibona abadisappoint uNkulunkulu. Bapha abantu abangathi nanoma kunjani, but when I remember intendenza ndihlale noba kunjena bekumnyama izolo, kwafika yena kwakhanya, bendikhala izolo, kwafika yena ndahleka, bekunzima izolo, kwafika yena kwethuleka umthwalo. Sanibonane Stellenbosch, ningamphoxa uThixo. Kamphoxa uNkulunkulu. Siyabonga Jesu. We thank you. We thank you. Remember intombazana eyayilila inyembezi ithi bawo ngicela ukufa kunokuba ngibhetray icebo lakho. Ngicela ukuba ngife kunoba ngithi masengigcina ngigcine ngibe ngongcatshi. Ungcatshi icebo likaNkulunkulu. Bonke igama lenkosi. Glory to Jesus. Ungcono ukufa kunoba ngibetray the plan of the Almighty God. Angenzela yona ngayibona what is it, ngayibona nawo amehlo, kodwa kumbuzo ujikelani namhlanje. Ukuba wayibona ngempela namhlanje ujikelani. Yini ekwenza namhlanje ubusubuya umva? Yini ekwenza namhlanje ube ngumthwalo udinga abantu bokuvuselela wena? Wayibona what is it? Umuntu wayibona imimangaliso kaNkulunkulu. You don't need abazalwane abazazothi inqoko kwakho ezothi mzalwane oyini isenkonzweni. I-revival uyithola xa ukhumbula izinto wasibonayo. Glory to Jesus. Uma sekuthiwa ukhumbula into wasibonayo, uvuka ekuseni uba nentetha, angeke ngisabuyele emuva, angeke ngisasheshele emuva, ngoba iwathi sithi ngayibona. Bayibonile ingalo ivula indlela lwakhe. Hayi bazalwane, ke sivume sivumane ngiyithethe lento noba ayingeni kamnandi. Lento umuntu yoba ajika abuyele emva kwaSathana
kutsho ukuthi ukalelizwe angathathi kakuhle enhloko. Le nto umuntu abuyela umva yochapha kwisimbiza sikaFaro emva koba ebone amandla ngaka, emva koba ebona izinto ezinkulu kangaka. Ucabange nje mangase ukuthi uNkulunkulu wakwakumbulela imibono ngaka, wakunika personal, wakunikeza personal confirmation. Bathi abanye abantu noba bekhonza bevinto ezisona abanye abantu, kodwa wena wazokhonza une-personal confirmation yokuba impela ukhona. Oh my God. Kukuhlubuka abanye abantu abayi-500 beshiya uJesu bebuyela umva, ngoba ifaith lena idivayidishwe kabili, ne-reasons zokuza kwabantu enkonzweni zikabili. Abanye bazele izinto eziphathekayo, izinto ezibonwa ngehlo lenyama. Kube khona laba abangaselanga kwizinto zenyama, kodwa basebuhleni ukamoya, abathi noba kubonakala into enyameni, he is God. Nanobe nganikezanga imoto, but he is God. Nanoba ndingaphangeli, but he is God. Oh, Jesus. Uke lapho bantu bathethele emuva. Osana wasethu uJesu, kwasala abantu abayi-12. Wasethu uJesu, Petro, ingaba nani na niyajika yini? Wasethu Petro, singasuka kuwe siye, ngoba apha kuwe kunamazwi, not just only words, but eternal words. Lamazwi asemlonyeni akho aphethe ubomi obubula phakathi. Mntanami, sowuthole lo confirmation. Oh, Jesus. Utheni bamndayo indoda emveni koba wabona igqangele lahle elawa eFriedenburg laphahaka lasabala. Oh, Jesus. My God. Wakhonfenywa kuba lento oyibonayo ngesezulwini Oh, God. sekubuywa kuthiwe awusekho enkosini. Oh, God, yeah. Oh, Jesus. Oh, Baba. Oh, Can you imagine? Mabuya esigodweni uthandelwe ngamachain obumnyama. Sana mahaya limahasa haya. Uthi uJesu in the book of Matthew, uma ikiwa ingasenaso isongo ayilungele enye into, ilungele ukulahlwa inyathelwe ngaba uThixo uyalahlana onesilakhe lingagcinwana. Siyabonga Jesu. Siyabulela manje. Oh mntanami, kuyalilwa. Oh Jesu. Ulilela ungamlahli. Sengiyacela Nkosi uba ngiphile. Iphiwe amandla namandla kimi. Phela uba ngifile. Ubisilinga. 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 Ashule. Ashule.
Uvala umnyango. Abantu bengekho. Uthi xa beningahlukana nawe ngaba yintoni Nkosi? Ngoba ilamvile lobugungugungu okulwa noSathana liyavakala busa enkosini. Inoba kunobekelwa phi xa ungekho enkosini? Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Oh, maningibona ngihlezi. Bona abantu abane-personal revelation, abane-personal confirmation yokuba lento bakuyo ivunywe ekhaya. Abahambi ne-crowd nanoma abanye bethi siyayeka, bona betha siyeke. Bekufika inyama yabo ithi lixesha lokuyeka manje. Uqubuke isambulo abanaso. Isambulo sethu soba yini ukufela ngaphandle. Isambulo sethu sofulahliwe. Isambulo sethu yakujixiseni kwamaziko. Sethi sono buya. Balibala. Thixo uzwenza into ebuhlungu in the book of Exodus chapter number 20 uthi ndim uYehova. Into emhlupheka nayo waye anide does explain ebantwini ebeke wabondla, ebantwini ebekwabavulela indlela oluka. Why he had to explain himself? Ebantwini abakhulule emakhamandelene sono. Kubantu abebekade bengenavelu, bengenaxabiso, wafika kubo wabuyisa i-confidence. Yini afanele aphinda yi-explain uThixo kuwe. Ndinguyehova uThixo wakho owakukhipha ezweni lobukhoboka. Into ebuhlungu kuba why? 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 Abantu babeke bafika eMara, bafika manze baba. Wayalela uNkulunkulu makuphoswa igabi lomthi. Aphenduka amanzi abanencasa. Aphuzeka amanzi. Why kufanele aphinde asi-explain abantu abanjalo? Uthethi ba usulibele ukuba ubulili zona. Uyikhohliwe lento yokuba izolo wena ubuliphara, wena ubungenavelu, umzimba yakho uyi-ground yokuhlala amadimoni. Wena ubukade ukhwitsha ungalahla. Why must he explain again himself? Why? 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 My God. Why? Oh, God. Israeli, why? Oh, Jesus. Why? Why?
ngibona ummangaliso kukhonjwa intwana baphuma amanzi. Angikholwanga ukuba uNkulunkulu na. Why? Oh, Jesus. Why? Hallelujah. Bantu balibala. Nkosi yami. Bantu balibala. Nkosi yami. Oh, Jesus. Hallelujah. Ave kubuhlungu kuthotoba. Uyekufeni neinformation engaka. Oh! Oh! My God. Oh! I Jesus. Ah, Jesus. We love you. We thank you. Siyabulela. We thank you. Hey, Jesus. Siyabonga baba. Siyabulela usithandile. We love you. Uloaded kangaka. I-testimony. Ah, Jesus. My God. Uloaded kangaka. Izinto zamandla. Ah, Uhambe nazo mtshanami njengekilifa. oh, Jesus. Uthotoba ugcwele. My God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. My God. Uthi umuthotoba ubuwazi uba ngiyophela. Ah, God. My God. Hey! Ngiyophela. We thank you. We thank you. Ngiyophela. Ngiyophela. We thank you. Oh, Jesus. Uzuze uvume enhliziyweni yakho. Hallelujah. Hallelujah. Uthi ngiyophela. My God. Siyabuza ingilosi uyaphi? Uhluphe Michael. Uhluphe Gabriel. Uhluphe kumkhosi wasezulwini. Oh, Jesus. Ethotoba umtoloaded. Oh, Jesus. Ekhwela izinto zasezulwini. Amehlo akhe kolama. Olama ukulunga. Oh, Jesus. Olama ekhasi. Olama amandla. Aye kubhujiswe. Thank you. Siyabonga. Oh, thank you. Ayobhubha. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Siyabulela mwethu. Oh, mntanami. Oh. We thank you. Oh. We thank you. We thank you. Ingabe ukudinga phinda kukhumbuza uba Oh, umutsha. Jesus. Oh, hayi Nkosi. You don't need that message. Uyamazi wena. Oh, Jesus. Umbonile wena. Nkosi yami. Oh, Uyamazi wena. Wena umbonile. hayi Jesu. Hayi Nkosi. Siyabonga mwethu. Siyabonga Jesu. We thank you. We thank you. We thank you, Holy Spirit. Siyabulela Nkosi. Siyabulela Nkosi. Oh, Jesu. Hayi Baba. Yazi ukuthi uNkulunkulu wenza into enhle kangakanani.
Wanga ukuba wena ube ngumhambi wecawa. Oh Nkosi. Siyabonga. Uvumile ukuba mbonge. Oh Jesu. Wavuma ukuba mazi. My God. He is God. Ah, hallelujah. Ah, Nkosi. Mazi. Ah, Jesu. He is God. He is God. NguJehova uThixo wakho Oh Nkosi. owakukhulula Ah, Jesu. ezweni lokukhonka. My God. Mampuntayi emveni kwemisebenzi emingaka Ah, Jesu. athe bewungakwazi uthetha Ah, uhlaselwe ngamandla esitha ah, Nkosi. wabuyisela ulwimi lakho kwiposition busofuna aphinda kuremind. Oh Jesu. My God. Ah, Nkosi. Abanye abantu abalapha bakhe bakufeyisa ukufa. Nkosi yami. Bakhe balikroba ingcwaba. My God. Oh Jesu. Bakhe balikroba ingcwaba. We thank you. We thank you. We thank you. Athamandla akhe We thank you. abanqandeli My God. bambona uNkulunkulu Whoa, Jesu. ukuba lena into ayinamnwe wamntu uJehova uqobo. Abuya balibala Oh, Nkosi. My God. athi umbhali wexilongo ningawukhohlwa umhla Ah, Jesu. la sathula nakhona noJehova. Ah, Nkosi yami. Sayikhumbula imihla Oh, Jesu. yokukhatha kwakho ukuphenduka. Sayikhumbula ijoy Whoa, Jesu. into yayithi uvuka ekuseni kube ngathi kunendaba ezimnandi. Ah, Nkosi. My God. Into kwakuthi masekushona ilanga kube ngathi alishona uyohlangana nabazalwane. Hey. Hey, Jesu. Do you remember Ah, Nkosi. the days lapho kwakunento ekuvusa ngo-12 ebusuku? My God. Do you remember lapho kuzila ukudla? It was not a burden. But it was your lifestyle. Going to hell, Oh, Jesus. dying with this information.
uyawazi amathuliso okulwa nesitha yofanayo. Uyazazi intonga zokuhlasela utshaba yofanazo. Siphakame sinane nyawo. Akandi kushiya nento ethi ungamkhohlwa. Akandishumi yaleso Stellenbosch. Othi ungamkhohlwa. Ake sifale namehlo. Siningi isizathu ezizelwe ngabantu, kodwa bengizocela wena mntanami, alake sibambane ngesandla mina nawe. Sibe nento ethu ungamkhohlwa. Ngicela ukuya nawe emthandazweni. Kesiyena lento yoba ungamkhohlwa. Ngicela ukuya nawe kusilana ukudla siyosila ngalento ethu ungamkhohlwa. Usawakhumbula amandla kaMoya Ingcwele akakuhlela enkonzweni, wakhohlwa nabantu bonke abaphakathi, waboneleli kunyuka ingelosi. Sawakhumbula amandla akakuvusa ekuseni kwakho, kwathandaza kwathamba amadolo. Usamkhumbula uNkulunkulu owathi phezu kwakho ahlezi nawe, wathi kuwe ndikufungele ngowami wena. Ungamkhohlwa, ungamkhohlwa, ungamkhohlwa. Sibabonile abantu bebenzela umusa bemphoxa uThixo. Hoshana mahaya. Sibabonile abantu uNkulunkulu akade benzela umusa bemphoxa. Emntanami, namhlanje ngikhuluma nawe, namhlanje. Zisize wena, ngamphoxa. Ilwa
Thatha le nto. Thatha le nto. Nanoba kungathiwa kuzani. Nanoma ngabe kuthiwa kufikeni. Hana Masaya. Ngilabaza ngibuka imakhi. Phezu kwamabunzi enu njengoba ngimila ngimakhi. We thank you. Ngibuka amatshwini kaJehova. Ngibona izulu liqinisekisa. Lisithi aba ngabami. Ngibona imakhi, ngibona iphawu. Ngibona umoya kaNkulunkulu. Ngibona umoya kaNkulunkulu. Ngibona umakha. Ungahlupheki mabrother usazawuthumisa ngicela uthathe le nto. Ngibona umakha. Uthi uNkulunkulu ikhuluma iqiniso. Uthi ubawo ningabami. Sengiyathandaza umbuzo enginawo. Uthi njengoba ugcwele kangaka. Ugcwele izinto ogcwele zona. Testimonies. Uzofanayo. Uyobhubha. Naye. Ngibuka kwelikamoya. Ngibuka umuntu ofa. Oyofa. Nobufakazi obungaka. Enjengomuntu olwayishwe kwikirifa. Esele umva omqhubayo. Amehlo akhe akhangele kwi-destination yokutshikiza kwamasiko. Ake sivala amehlo silule izandla phezulu.